bakumbi tukutuku ba territoire ya Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero na Baibai Ngumba Goma basangana ki bisika bisano bya ndembo bisalemeka na Goma ntope na stade de l'unité na likitali na moyangelo wetuka Nord Kivu bati Musanga Erasto abengisaki bakumbi tukutuku bana na ntina ya kosola na bango lolenge nini musala mabango mozali kosalema na kimia inso mpona bolamu babango banso bati Musanga Erasto azwaki mikano mya ndenge na ndenge lokola botsemi bwa bakambi bakumbi tukutuku bana. Niliwaambiaka kama tunakutana na kuko changement tutaongeza masaa. Leo hii mko nafunga saa ngapi? Kuanzia leo mtaanza funga zoroyo. Tuomba tena tutakutana. Lakini tukutane mara hiyo hii ndo na 5% yenyewe la vile alisema isha kuwa 100%. Jiko 100%, ikikuwa 100% tutaongezea ukwe mnatumika 24/24. Sasa mtie nguvu. Tunashimama hapa. Jutu kwa hapa ni ya security. Hakuna kitu hataki mwake yenye tunaweza fanya tukifike kwa bila security. Security nakuja mbele ya vitu vyote. Tunasikilizana. Sasa bamotari tusikilizane, tuongeze nguvu. Security haiko ya General Makenga yepeke, security haiko president FC yepeke, security haiko ya komanda ville, haiko ya komanda police, haiko ya gouverneur yepeke ya maire de la ville, security ici wote. Tukiungana hakuna kenye hatuwezi fika. Tuungane, tusaidiane. Kwenye kuko shida tuitatue, lakini tulete amani kwetu. Ninaweza waomba tunaenda mtesabu, watu waende anza mwaka ingine, Mugoma mkue hakuna nafasi kwenye kunapigiwaka risasi tena. Lakini vile vitu hatuwezi vifika hapo na hatusaidiane na nyie. Tuko nasikilizana. Bamotari tunasikilizana. Leo hii tulisha waponesha wazalendo. Tulisha waponesha trakaseria ya FARDC. Sasa tusaidiane. Tusikilizane. Tusaidiane kuleta amani kwetu. Mko nanisikia? Tutie nguvu pamoja, tuungane, tudenonse babandi. Omwatende mwaka ingine tuko nasema Goma ni zero more. Hakuna bandi tena mwenye iko na uwa watu. Na babandika mingi wenye wanaua watu wanatumikishaka wa motari. Hata kama tumikishaka wa motari wanatumikishaka moto. Sasa wale babandika wenye wanatumikishaka moto, tusaidiane tuwakamate wale kidogo wenye wanabakia. Tunasikilizana? Tusaidiane tukamate wale wapande. Ya pili ni yenye tunazungumzaka kila siku, jinsi mnasimama hapa nyewe wote. Kuko wenye walitoka Lubero, kuko wenye walitoka Nyiragongo, kuko wenye walitoka Rutshuru, kuko wenye walitoka Masisi, kuko wa Muvira ya Goma. Jinsi muko hapa, sio wote jinsi muko wa Mutara. Tupetia nguvu pamoja kwenye tunarudia na kliya mwenye tunabeba kumoto. Tunamfundisha watu waache ubaguzi wa ukabila. Jua hakuna mtu mwenye alizaliwa kwa mtumbo ya mama yake ayue aende nje na nibebe, ayue kama tazaliwa na ni kabila fulani. Mtu mwenye anapiganishaka mtu juu ya kabila yake anakuwa iko napigana na Mungu. Mkila kabila mko watu wabaya. Lakini wale watu wabaya wenye wanakuwa kwa mkila kabila, kama mtu anafanya kosa, ile kosa mkwe mnaiatribuwe kwa individu, msikwe mnaiatribuwe kwa community yake. Tunasikilizana? Tusaidiane, tupiganishe insecurity Muvira ya Goma, tupiganishe na ubaguzi wa ukabila. Guvernema Kinshasa hayo kila siku
tunasinya. Sina leo tuko doa. Tunasinya asubuhi, après 2 unasikia drone inapiga fasi. Sisi tunaomba amani, wanakataa amani. Lakini sisi tunatembea na Mungu. Kufika hapa haiko nguvu zetu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Sisi tunatembeaka na Mungu na tuko napigania haki. Mungu atatusaidia na ile gouvernement tutaitosha. Lakini leo tuko naomba amani, hawapendi kubali. Na tuko naomba amani na hawana nguvu. Unaona? Sasa tuko napigana. Mtu mwenye hana nguvu ndio mwenye anasema munisaidie tuache vita. Sasa sisi tuko na nguvu na tuko naomba tusimamishe vita tuzungumze. Lakini gouvernement haitaki. Niko na kesi yenye ninataka uliza. Leo munaweza penda gouvernement na bazalendo na FDLR warudie Goma. Mimi napenda gouvernement na FDLR warudie Goma watie mikono juu. Mimi napenda tuendelee tugomboe nchi yote mtie mikono juu. Na kombo bakumbi tukutuku banso mokambi wa bango atonaki moyangili wa etuka lokola aponi ye mwana mboka oyo alapinda yete akosala mosala mwaye engebene na bosenga bwa bakumbi tukutuku baye. Tunashukuru sana hawa motari, mko na chance sasa tuko na gouverneur mzuri. Bwana liwali, tunawaahidi ya kwamba hii confiance yenyewe atupatia tutatumika juu na sisi tuimedite. Na motari asikwe motari mwenye bana confondre kwa maibovu, lakini motari akwe motari responsable. Nisema tutatumika juu ya point 3. Point ya kwanza ni juu ya development sur tous les plans ya motari. Ya pili ni kuboresha maisha ya motari. Ya tatu ni juu ya kukontribue ku securite ya watu na mali yao. Na hiyo tutatumika kabisa kwa diwali. Ongamu na bango bakumi tukutuku batonisa maki na esengo pamba te moyangili wa etuka Nord Kivu bati musanga Erasto o apesa meleki ebonga na bakonzi ba A123 azali kolakisa bango bolingo lokola esalema na inote. Nyonso salimika na avantage ya ba motard kolekela ba tracasero nyonso toza kolekela vraiment namoni ke ebandi kozwa eyano o kokoma na grande barrière petite barrière kituku na ba esika mususu ba motard tozaki tracasser mingi mais tout le monde déjà papa gouverneur monsieur son excellence Bahati apesi biso eyano na ba problème na biso wana on y perd d'abord na koloba po na comité oyo ya kala comité ya kala ezali comité ya miyibi po bazali kosenga ba taxe oyo eza na valeur te pa motard mais tomoni na comité oyo ya siko baponi po ndenge ba présenter bango epa na biso tomoni ke kozala comité moko ya valeur pe bako sala changement na ba motard nyonso nde mokolo ya mibale ya motango tokutanaki na gouverneur vraiment grosso modo tokoloba changement eomonana changement ezomonana c'est que après 3 mois tokokutana lisusu mpona kopesa rapport oyo ekenda malamu na oyo ekenda malamu te c'est que shenga na moni ke amwa iloko ya bien attachement ya mokonzi pa na bino elekela makasi bando sale mabongo te kala depuis nakoloba depuis Zaire ebanda osalema te mais tosepeli ndenge mokonzi ya mboka atie ba motard tokomi kaka pene na ye vraiment epesi biso mwa esengo bon message na kopesa pe na ba motard muso bazaki ate bon message on a kopesa ba motard bazaki awa te ya yambo vraiment kotosa ezalaka malamu penza eza na ba mususu ba otia na mitu na bango ke tango tokokoma ba kozwa biso ba memi biso na rumangabo eloko wana ya solo te
eza eloko moko alukuta c'est que motard oyo atosi mosala na ye esengeli akoma na bisika bamotard mosusu baza mpona kozwa badirective oyo ekosalisa ye mosala na ye ekende malamu. Kombo nanga nabengami Fisto Bandu eza malamu mingi mpenza tosepeli nango biso bamotard ekoya kokuta na gouverneur po amonisa biso ndenge toki kokikonza na kati ya balabala. Message ya pesi surtout ya bien eza mpona masanga wana obi baaccident ebele ezosalema mpona masanga moto aza na ivresse tambwisi ndenge alingi mais neti papa gouverneur alobi wana ke tomelaka après mosala ekoza bien. Par rapport au comité au Bachelibino au Bandinini, na bandi opposant à comité je crois. Oui. Comité bâti pesa to sepeli nango debilo tozole là parce que comité ya kalezala qui est souffri ba montant rebelle. Nous avons ça na ba cotisation poto to koma na eloko ya malamu. Ezala raté. Mais neti na moni oyo comité bâti ya sika. Eza bien parce que bo ya kalabaza na kati te zande bo ya sika kaka. Na ndiango biso ba doyo tozalaki na kati ya mouvement moto. Esengeli biso peto mi kotisa po to soutenir eloko na kendeli bofu. Esengeli koyeba ete moyangili wa etuka Nord Kivu apesaki motindo na bakonzi babayi bokengi ete bayeba na kokengela malamu bakumbi tukutuku banso omusala mabango kino bakosukisa yango na ngonga ya tuku mibale na minei ya butu.